Ku-content ngingena ngale Hotman leni ngitshela ukuthi yona ngiphi pressure wese ukuthi kumele uye entabeni ngoba labantu laba ngasesayidini leli baphuma entabeni bonke. Sesibamba abantu inkunzi ke, sibamba abantu inkunzi. Khona the day ngiyangafika ngajiva ngala ngase ikasi lamajida vele. Masiloko singalapho ngaphakathi bangisukela for icrate kwavala ithaveni. No sekwenzani? Sekubanzima nokuthi wonke umuntu aphume. Sokulemala noma uba gijimisa out yakhona ebambeke out yakhona mayicede ukubambeka egwazeke ke masibuye lo ugeli lo kusho ukuthi omunye esivanayo bekaphethe amabhodlela ayi2 kanje westore amshaya ngamabhodlela kahle maqede umshaya ngamabhodlela out yakhipha iram mshaya out shaya la mshaya mase sihamba banye pha into ama ukape 2 then bathini emona yabona no igazi lakho selenzeni seligcwele estrada and manje maye kanje emona igazi lakho uzolibuyisa ngendlela usho ukuthi wonke umuntu osemhlanganayo nje yabo yabona singena ku I think kule ndlela leyo kule mali emibuma 3 yabantu then kule ndlela leyo masiloko sivaya ekugcineni siyahlangana nomuntu ohamba ngeTaxi lo muntu lo othini amajita amphushisa amajita sharpo ayamphushisa amajita maqeda umphushisa iTaxi la start maqeda ukustart ufuna ukugama amajita yini 50 rand amajita enzini amtshela ukuthi wena uyahlanya uzosika 50 rand sibangaka yabo bamsearch thatha imali yonke ke ethi ukuthatha imali yonke ibe lento le yabamlemaze ke qeda kumlemaza abayenzini